Digera sêmiya danûstandinên Cinêv bû pirsa Sûriyê mijarên pirî girê û asteng di dosyeya Stefan de Mistura diplomatkarê Neteweyînê girtî dane ku bikare her du şandên sereke li ser razî bike. Lê alûstirîn pirs di evê demê da qonaxa veguhêz ya siyasî ye. Balyûzê Tîlafa Sûriyê li Ferensa û endamê desteya bilind ya şanda danûstankar dibêje ew tenê ji bo danûstandina li ser veguhastina siyasî li Sûriyê هاتينا جنيف. نحن جئنا على المحطة الجديدة وقد أبلغنا السيد دي مستورة قبل ذلك بعدة مناسبات، والبارحة في الاجتماع الذي حدث لوفد الهيئة العليا للتفاوض الوفد التفاوضي بلغ السيد دي مستورة ذلك على أننا هنا فقط من أجل مناقشة هذا الموضوع. إذن في هذه المحطة نحن لن نقبل الدخول بأي ملفات أخرى، فإما أن يكون نظام مستعد للدخول بعملية التحول السياسي أو غير مستعد، وتبعا للموقف الذي سيبديه النظام سوف نقوم نحن بتقييم الأمور كما نعمل كل مرة بأفق ديناميكي لاتخاذ القرار المناسب. جبو كردن دنافشان دا اپوزیسیونه دا اگر هیچ دست کفتک لسر عرده هین بدست و نهاتبه او دوی باوریه دانه که فدرالی باشترین چارەسەریه بو سیستم سیاسی داهاتی لسوریه. اگر بخوازن چارەسەر بوه پرسگریکا سوری دیەکیتی ئاوێدە ئەو چارەسەرکردن دەبێت دوارێ سووریەک فدرال دەبێت. هەندێ وەختێک سووری بوو سووریەک فدرال دوێ دەرادێ دەبێ بەشێ کوردی ئەوژی بەشێکی تایبەتە دەبێ فدرالیەک دوی بەشیت بێ ئافاکردن بێ هەفبەشیە کەسێ عەرەبی دوێ هەرێمێدە کەسێ سریانی دوێ هەرێمێدە کەسێ ترکمانی دوێ هەرێمێدە بە گفتوگۆیەکێ ئەمێ بگهێن ڕەوشەک زەلال سەرباری دەربازبوونا زێدەتر ji heyv û nîvan li ser agir beste li serpêçîkirinên berdewam rewşa mirovatiya xirab di gel çarenivîsê Serokê Sûriyê di qonaxa veguhastina siyasî da dikarin danûstandinên Cinêv berbest û êflêc bike. Cudahiyên di navbera şanda opozisyona Sûriyê û ya hikûmeta evî welatî li ser bikarînana hinek têrman bi taybetî jî ji bo qonaxa veguhêz dikare yek ji wan xalan be ku êdî ew qonaxa veguhêz ya guhertina siyasî li Sûriyeyê negehe çi encaman eger bandora Rûsya û ya Amerîka li ser her du şandan zêdetir nebeh. Sinaşîn û Rûdaw Baregayê Neteweyînê girtî li Cinêfê.